Pula, natrabaho? Kumanda na mga sosyo. Ando sa rabil to juga nang gitu na teens na secondary schools. Ando tu na juga karuangan na sa super rugby juga na bego na kadento na teens. Naman tul na sinungo karuangan na sa super rugby juga. Nakawalib na gitu. Nakawalib. Ito na gitu. Sila matay ninyo na may nakakita na gitu mo, sutsota. Tulad sih kau nak kata menda sudah mantan tanpa berbina kabirto na organize. Nagas dibuli. Cuma kena kami primary school rugby union. Kelas cuma dulu mo na namututu baka presiden di Fiji rugby union. Presiden di rugby union Fiji. Oh, tono cuma mesti dia mau berbina karena mula na dia di rugby union. Kami cuma na CEO. Tukar na board directors na kung kami minaka na lumanitul na siguro ko na rin itutokan nung nigito. Lima sa kabulo na timi. Soto siguro na lumanitul na siguro ko. Thank you very much. I want to put your hands together for our parents and supporters here today. Coaching kita matakay na lumanitul na siguro ko. Orang langsung membayar, mereka kontrol, membuang, orang langsung may goro, atau may kandaw, si matala kandaw usuwa si kandaw may kandaw. Nakawalew na naman may chigo malelew, na may marong tanga mata na naman ito na singong na rakami. Sa tiga-tiga mo may ko, nung ni kamba-kamba mo ni nalakumain, ni may gito na din. Libu kemuni, orang itu sana itu cuma libu na Thailand itu cuma orang lain na nilai dur na chimney bici, chimney 7, chimney 15. So nalang sana na nilai gitu na tu tahu na tu koreliu gitu overseas. Nilai tu na ilau na kateu sana cuma ke na nomni gitu. Na boleh na nomni coach kemuni main. Wabi bilang tak boleh ni wabi bilang mana biar na nomni coach mana nomni support nilang waktu cuma main. Kalau kita menerima yang kayawa, sulit makasalah curi kami. Saya malang anak kani gitu, kami sulit makasalah mengtambah mengcina. Nak boleh, nak boleh kami. Nak sa terus juga nak orang kata mau cini yang anu bosan nak kami kita tu dah usara. Di sini lebih kuat. Okey, mentok ada nonton khusus ubi kemuningan. Kata kena nunggu ni tadi. Kalau menentu nasi, tidak boleh. We dancing.